Makanya dia alat kebetulan ng kapanasaw din lain anong pulos siyang puta siyan na dua-dua ini. Jadi disuruh di pasata meleda atahok pa to lang si dia. si Opung na desa. Jadi sama lima apa musik nami asal pasata kami so silas merohan nami itu beli nami baik kamu macam musik na ala nami anong tutok lagu nami sa orang Satu orang kasi dito ang may. ikut pas mau menunggu Lagu si orang. Harus